Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop. Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Pinarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na nyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia, Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. ayaw unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkailaag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adaak mo't nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak anaimbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kaya't ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak ton ti mangimaton itinegosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot tayo tinasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton itinegosyo. Boss? Baketen ni mama? Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikod. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atoy hanti inom adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la akadwa kalata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kayat mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mat kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sigilaan iho, admission kayo lang ta. Sa nabali, tadaak mo tamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan kadag iti negosyo tayo. Awan parikot kanyak iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadla ti grupo yo agakaduan mi para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadag iti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Maya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't araramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasaan da ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kag danag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kag danag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka di ngayon daw ka nga umay dito'y furniture siya. Tapay, abalayan. Ngamin, sikan sabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama ta umayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, Nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimangpan? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayat no kasta. Nala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabanog kayo, anagapo iti misyon yo. Sige, tay na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagatpay. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutak. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayo ngutan, mama. Apay ka di-adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asikatim mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Kaasino ti talaga nyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akas ta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayanak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Angam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong.
Imayak tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, ti Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amo met asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman ak no kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Immo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang ti bag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Bitakan! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ta ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat, panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kayat akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Agpapaaya kun iti daytoy a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat, anya kumaita? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para kan ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adtuyan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyago. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikogakan ka. Pinanawan nak ti pudno nga amam. Oh, Gaputa mas ay ayatan na ti baknang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging ka nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalaysanak. Ngam ulbud gayam. Aging gana lagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate da Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan dati agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Gamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang ngagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at ti masakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. No bilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko mata agbalbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin nasayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Taintayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mat serak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na oda kay Jabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaayayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamot ton ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsika, iminom ka ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Agina kameten, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano ama italag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y atumulong iti furniture shop. Ngam di na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Tamakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa? Saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom ka di akayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko ken kuana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pa ay. Ala, iremedium ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kini mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay ka bagyak. When Glory, okay lang. Basta sika. Agyamanak, madam. Mala mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alala ingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na ang dakpailang ijabalay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, Mami. Sana bali, tagsingsing putak ijay. Sige anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. No iji ti pagnaudak, Mami. Sige anak. Awan parikot. Kinapudno na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, Mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, Mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti amo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulunga kijay. Katulungam? Kayat mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop? Juan, iso ano mabalin? Umay katumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan amuna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Ang mga numapalabas yu ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rotan, boss. Bye. Kakadwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti orayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado daytoy. Naggapuan day ta kayo. No naggapo di ta bantay. Awan met ti pagilasinan ang natulid manipod di ta bantay. Wah, delikado daytoy ah. Agbuelta ak. Bumaba ka dita, kotsem. Ha? Tanosan! Paltugan ta ka! Oh, delikado daytoy. Rumwar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumwarak. Ngamnasken asiputak ti garaw na. Anya ka di ti bagayo? Nakapaturong ti paltog mi kan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. No kasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko! Pidutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtigday ti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito yun ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramiden na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramiden ni Franco, tasaan ang nagbaligi ti plano na. Gagayem, di uliwayan na dinggan, ti tuloy ti seryeta yo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pastak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito yun ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na.
tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito'y nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itiintad ko ken ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong paliti ka rin na. Ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlayang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak ng yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaamo iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatong dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami. Pulis. Umay ka, kapkapan ka. Oh, Amangan no at armas mo. oh. Anya ti kaya tasawon daytoy. Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawalo me. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan me. Apay nga adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbaya simbangpat ka at dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha. Taglaban kami man. Ididay tang Edward. Matay! Numatay! Sumardeng ka kunak. Ha! Oh. Sige, Apo Polis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Di mo gamden ti aglibas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Oh. Sige, gagayem ko a pulis. Oo. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, mama. Kat adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayem ko a pulis ti makaamuken kuanan ijay. Diyos ko. Anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kayat na atagikuan ti amin na kinabaknan tayo, mama. Kayat na pa'y atagikuan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kayat na pa'y apukawan. Diyos ko. Franco, anak. Apay nga adda kayo. Apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka kaspunno nga anak ko, Franco. Wah. Amin na kayat mo. Ipapaimikan ka. Pinagadal na ka. Kanasaya at tibiyag mo. Gamiitilikodan dayta. Pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon. Franco, anak. Anya tinagmasunan ka.
ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco. Nga maapa. Bustod! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? At da kayo matgaham dita asidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, ada ija pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga da ni Franco ija pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nangrikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas ko nga trabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit direk iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan riknak. Akas to'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas kanita. Sana nagbaligi. Kanaday tanin di pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak nga impabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumadangran ni Franco. Ngamkit di. Protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo tirik nayo, Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi. Gaputa na ibalod ni Franco, Nana. Juan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wana na. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apay akastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit diriknak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daitay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam.
Juan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo itidakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyabanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatagkanyak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa, agsangsangit lakta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak, gaputasipod ubing kayo, iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong kara ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano, takuyugan da ka, Nana. Awan mo tidakas na ngayon kasarong kara ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko asarong karan ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang, Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tigapuna. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante ngay ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanan tayo pa di akanayon asumarong karkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarong karan. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba kada tayo. Huwin nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to yung selda. Sige, rumor kayo. Ah, At sa ngayon niyo. Naawatan niyo ka dito imbag kakabsat ko. Wen, Padre. mga padre. Uy, Padre. Agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay na kuma, tayaplay yo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan yo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Wen, Franco.
Kat no sidadaan tayo kano sumurot kini Jesus. Naskin nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo abaro aparswa, iti imaktang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco. Oray na kami. Naskin gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ngam pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Kadita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarongkaran ni Franco, tapno kasabaan na. Ket, madlaw kanu ni Padre. Anapod no ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Taitilikudan ti dakes nga aramid ni Franco. Kat masaknan kalatakan kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulata ni Franco. Kat agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat da kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin da ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin da ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Arami dagday ta, Edward. Agyamanak. Nanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang. Pakawanan na kumamat. Ikarik. Ituloy ko tagbalbaliw. Agyaman ako, nay, anak ko. Mama. Amoy ka din. Anina ng glory. Tipod no nga inang. Wen, Franco. Oh. Amuin. Kat pangasim. Tagsingsingpet ka di pagbaludan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbagan ni Madam Marta, anak. Uwan na nang ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak ang mga ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Katita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sa baliitan ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyamanak unay.
Kat baliwan tayo ti Mang Rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Respeto, ken panagtalag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan ka di ti trabaho ita sami. Awan pa'y nanang. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta isupot mo dagito anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ama isupot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson da kita. Magawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti nateng ken mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadagiti nasusustansya amakan no kayat na pay nga umatidug ti biag na. Natengkan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naibos dya inted mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanang. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya ataraon. Tapno umatidug pa'y ti biagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbiag. Tapno makitak dagiti apok iti tumeng. Wengayam, kumusta kayon ka ni Joan? Ni apong mat. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joan. Ni nanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga rod. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga im-break nak. Nagsapul mataniti sa bale. Diyak mat mababalaw. Tanod duma, dananang kantatang ti ayang ti parikot. No kasta? Single ka nga kinggayta. Kinapudno na, adda nobyak apong. Sikrito lang. Amoy mat ti ugali ti pamilyak. Ayam amumat nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mat gaya man ka ni Joan. Kontrolin niyo tingiwat yo apong. Amangan da sa baya makangag. Idanon da pa'y kadananang kantatang. Hello, Aya. Matuloy ka diti plano ta inton malam, Sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Nukas na nga rod, itantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabaho inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na ita maawatan nak Aya. Agpakada ak nga rodan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akasta ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kwa, tatang. Sa dino ti papanamaya. Dita lang, tatang. Sa dino adita.
Wennaw, at damanan ka date mo. Sana mabalin na maamo ni tatang ti may papankin aya. Amangan no aramidon dakan ko na ti kasi tinaramid dakan Joan. Aw, ape adi ka sumungbat, ha? Adda ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti kayem mo. Diya ka mo no ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrubata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, aya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangyigakin ka. Si kakit di matsami. Okay lang ang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman at maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo. Mano abulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa ala kon nga gilimat ken ka. Sa bali ngamin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tama nga no yam amo ka kadakwada kat ano man ang ti sauda. Diyak kahit amadismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kadwam sa may apo? Ni aya, apong. Di nobyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ay na! Napintas mat gayam tinobya ti apo ko. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamangirwarak iti kapay. Siya ko na pong. Ay, siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tamakiam-amo kayo ti agbalin tong apo kayo. Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni aya, apong. Basang! Si kagayam tinobya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kon ti pudno tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanamo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisen ti pamilya. Agyaman nak iti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak mo't kit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo pa'y. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapi tayaw. Wala pong, nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingput mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamat ti kinestrikto na giti dadakkel ko. Apay, agraman love life mo, pakibiyangan da? Wan nga rod. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adda nobya, kontraan da. Dayta tirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jakmat nga rod amo no apayakas jati kinaistrikto da. Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat istandard da, Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat ti makidan na.
Sa bagay, adamot kit di puntong. Talaga siguro nga adadagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga ipuldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diya ka mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka day? Isumat ti kunana. Lukas ta nga raw, sa di no man tinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Ni manong mo nga, Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni manong kanya. Di na imbagakan ka ayan o sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mo't dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinapnapanan day tao. Amangan kit di mat no nakiinaw. Kat may gatang na itiara kami na sweldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayaw. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Nakaring kayo pa'y matgayam, nanang. Kunak nung nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam kunak. Itayang tigayam ko. Ang mga noin libre man ang dagiti gagayim mau. Saan mat nanang? Siguraduam lang. Dagiti masapsapul tayo kuma dito'y balay ti may nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo hindi napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, intad mau. Agtipid tayo kumananang. Naringat tagsapul iti kwarta. Ay, no kayat mau. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno ambon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medical man. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobyang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kankwana, tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot ajak pa'y inyam amo karagit idadakkel ko. Tama nga no insultuan damat. Ay, narigat ti maadan iti pamilyang estrikto launay. Naku namon. Isu damat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumot lang, ha? Sapay la kumaa, pare. Andaman madmadlaw ko kundi sa amin, lakay. Anya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito balay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, mga no, damat tan purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta nasaya at Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Itikas diya kinagwapo na. Kan may sa, no pobre ti maasawa na. Awan Adanton ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan no saanin amang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamaw lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuan ta no anya tipudno, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Wan, asinaw ti babae aporpormaan na ita. Ay, jakam mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga rod kanitatang Mau. Anya ti aramidak nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At dailimlimod day dya tao. Naimbag nga aldaw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo, ibaga. Kastoy nga min, nanang. Madlaw me, adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit Amangan ko nakno, amuyo, no asino tinobya na ita. Wano pagdatdatunan na. Ha? Nobya ni Same, kunam. Nanang, kayat may amaamwa no asino tinobya na ita. Ada nobya na aya.
Iso nga ron ti agparparik na kada kami, nanang. No ada nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna ket adametan iti husto nga edad ti apo ko. Amukon, nanang. Anya ti ammo, Bia. Amukon ti sungbat ti saludsod yo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau? Uwan, nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon ka. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Ha? Sino nga aya dayta? Nobya ka na jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amuklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan sami. Apay ka din, nanang. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, ti ayan ti parikot. Ni, di kayo maawatan. Asinaw, jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nobyam day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami ti maipapan iti jay nga aya. Ibaga nga ni Sami iti pamilyana, ti pudno a relasyon da ken ni Aya. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Sami kadagiti dadakkel na ti maipapan iti relasyon da ken ni Aya. Aging gaan nakadlaw dagiti dadakkel na. Rason, tapno aging bistiga dagitoy. Iti may sangal daw, nakita ida ni Mia amang mangan iti restaurant. Dagos nga rod nga indanon ni Mia tinakita na kadagiti dadakkel da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at tanagawid kan sami. Apay ka din, nanang. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nobyam ka di day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami, ti maipapan iti jay nga aya. Ha? Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di kagulol mo, tatalaga adakes ka kada kami iti amam. Ha? no ibagak tipod no, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga gilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga ruden, ti aramidan ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan amabalain? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Agam di tamit nga rod, amo no ayan ti balay da. Ay katamun ta ah. Saan amabalin ti kasta kanyak? Siga nga ruden ti makamaw, bakit? Day, apay asyaklaang ngay. Pag tinulungan ta ah. Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. Kasta ah. Nasko na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka no, tinobya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Iso ti plano, may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya?
Apay, di yo mo? Ay, saan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siya, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat baknang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Itikas di akin nga gwapo na. Ano tayo gusto kin kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada na talga da trabaho na. Wan nga ro, tatang. Mayat kuma. Ati maasawa ni Manong Mao, kat ada mabalin na iti biyag Tapno no agpamilya, kat saan to ngagsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Uwan kas kinimi ko anubyaw manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga aya no maranaa. Payakas tatilangam nga imay samay. Kasanumat kami na pong Apay, anya manan tinaramid dagiti dadakkel mo. namuandan ti may papaniti relasyon mi kani aya, apong. Kahit Kas iti sigod, di naman ang kayat ni aya. Jak manamo ka nagiti dadakkel ko. una yan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang. Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuanda nga danobyak. Agbalinda akong trabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man, apong. Tulungan ra. Tatalaga masair tiriknak itikas niya nga aramidin na kanyak. Kanayon akas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan timang iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Adda ka din sa amin dito'y, nanang. Itay payapim manaw. Naglokon da dya tao. Apay, anya nga mintiararamidan nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggan na sao. No asinaw ti ayaten na, no asinaw ti pakirelasyonan na, di yo kumangaminan pakibiyangan Ay, day tati saan ang mabalin, nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal mi di apo ko yo, nanang. Panagkunayo ka day. Kat nasaya at ti epekto ti kastang aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agriga at ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalin na kayo ti agpilay? No asino ti rombang nga ayatan ti anak yo. Tila ang pagsayaatan na ti pampanunutan may, nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo? Wanaw, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iji balay, pare. Isa nalagip ko ti imay dito eh. Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papaniti relasyon mi kani aya. Anya? Kasano an naamuan da ti maipapan iti day taabanag? Diyan mo, pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, uri asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day ta itinasaya at asaritaan? No ibagam nga ta ti marikriknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta, pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Ay, kasano nga rudan ngay? Jak nga rod amot yung aramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwana. Podno ti day baga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel day jay nga aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dantaon kay nagaw tayo iti kwartana.
Ken amangan no agrigat taon ti pamilyada. Dayta nga rod kat. Nakasaritam ka di dayjay nga aya. Saan pa'y? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na dayjay nga aya. Saan, lakay? High school ka nulaang tinalpas na. Ay, anyan. Day tangarod ka. College graduate janak ta. Iso a college graduate kumamat nga adda na talgad at trabaho na, ti maasawa na, tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Dinak-am-am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana. Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan kayo nga agbagay ken ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tagdiskarte. Saan kaming to nga agbisina? Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tadaytuyan ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayaten a makita pa'y ta panagrup-rupam. Anya ti kunam aya. Nagado ti nagsasakit abalikas ti inam kanyak. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin adakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti. Sapay la kumaa, tadi ka madisdismaya, aya. Diyak mo, Sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapoy ti kasya pa nagsasautiin ang kanyak. Maawatan ka. Di ka panaragan. Kasaritak ni nanang apama na makaawid ah. Apay mo takas di tinaramid yun, nanang. Da, apay akas ti panagsasaom kanyak, Sami. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, tadayjay, ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan nun ni aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo amang ibagay ti kastakanyak, nanang? Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka nga inanak. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kampagsawan iti kasta. Tanusan agapo kada kami. Awan ka iti ayan mo. Anya? Nusan kami ang nagsakripiso? Agbiag ka nga ta? Awan ka dito'y lubong no saan agapo kada kami. Day tati tandaanam, Sami. Kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal ada agbalin na nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsinada kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gapu taawan ka relasyon mo at dinadahil dananang kantatang. Wen tanalaingak nga agpili. No anyang amin ti kayat dananang kantatang, isu ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anya nga ro ti aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka ken professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Urebak nang no saan ko nga ay ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Siyak ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud na dayta? Agraraman takit di ah.
Urayan niya pa'y tiraramidam. Saan asika ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi titunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya? Ulitak manan, adaywam ti kabsat ko. Di ka agbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kat, Pinagsasawakit din anya nga itimbaganakan ka. Nagturad nga ron asumungbat na dya babae. Na, kinabil mo ko man tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang, desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang, tamakita ano ipilit na pailaang ti bagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride? Apay mat kayong bagam ti kasta. Wala, na pinagsasawan na kano day dya babae, idinaranaan na. Nya, kaanaw? Itay laeng lakay. Ganabon na Ipilit na nga minti bagina iti pamilya tayaw. Ay, mga nuenton madamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Padasan na laeng Tasyak manon ti makalaban na no kasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo kani Aya? Agparikutak nga rod, pare Eldon. Mandanagan ak. Aging ka di ita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinobyak. May mayat samot, no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y mati pagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pag naedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumutan tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaang. Wanan niya. Lumasinak. Tapno saan da kon apakibyangan dananang kentatang. Agraman kabsat ko. May samot na ichay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, numapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba iti pamilyam kan kuana idi. Anati ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ti umuna Sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, Sami. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ti pangadeng ti balasang. At dapay nga tanamnama ti relasyon da kan ni Sami. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ti pamilya ni Sami ti relasyon da kani Aya. Kat kayat da alapdan ti relasyon dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, ado apan ng insulto tinangag ni Aya manipul iti pamilya ni Sami. Rason, tapno masaktan tirik na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ana pauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti ko nam anapatag nga ibagam, Aya.
Adda ko mamat napatag na ibagak. Sige. Sikanti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikanti mo na. Diya ka mo no husto ti kastoya pangadang ko, sami. Anya ti kayat mo asawan. Panag ko na. Nasaysaya at no agwin na swastalangan. Pangasim. Di mo aramidon ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok dayta. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Jak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among dayta. Isungarod a planok ti agabang. Bangkita kiti pagyananta a boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibiyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan sami. Pangasim. Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Jak lakit ti kabaalan. Ay atan ka sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abyan. Jak kayat akanayon agulwan nak ti pamilyam. Aya. No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan-anad ka kuma akanayon. Agsata para Elton. Sigurado ka? Wen. Nabayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arak ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayan. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumati ag-enjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Sa anak nga agsyat, pare. Si kalangan. Dahil ti saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige. Angam, may saabo tila ang tigatangan, pare. Saan ang mabalin nga agbartak ta adwa? Ta sino nga iti mangyawit kadata no bilang laang? Agawitan, pare. Nabartakkan. Siyak? Nabartak? Saan pa pare? Ay na, nakaadukan, pare. Umaitan tumanan inton maminsan. Agawit na rodan, pare? Ay katun agawit ta iti boarding house ko. Hindi ka paila nga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singirak. Unay kan, pare. Di mo ammo tilawlawatam. Singirak na kiti awanan bayan, pare. Agawit ta din, pare. Agawit ta iti boarding house ko. Agawit na kiti balay ko nagtumad. Agawit kan tulangan iti balayo inton bigat. Amang ano aggulo ka pa ikit DJ. Amok tararam mitak, pare. Si kakit di man. Anya ngay, naragsak kayon. Nabartag ka sa amin. Di mo amuti bagbagam. Awan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka agpabaso lakas ta. Apay, ilibak kayo. Hindi kayo man nagindadalos. Ay, anya man ti bagbagam iti inam, ha? Adda good news ko para ka na kayo nanang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Anya dayta? Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayon. Umisam kayo natin, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man. Nakababain ka dagiti karuba. Ang damat kayang bain niyo. Nita talaga nga, wan respetum ka na kami, ha? Lakay. Sige, tanugin da kagingat kay kaya tiyo. Di kayo matanagan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat danan ng kantatang idirabi. Kurt, anya kumaita? Awan kit ditibain mo anang aramid iti kasjay Naumak mo ito, iti kanayo nakastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si kalangarudan ti isaksakit danan ng kantatang. Kastapay laang ti bagamat. Nalipatam samat, nga takarbungak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales.
Ngam, di ka matanagan. Talaga po manawak. Bastos ka kit di nga inanak. Awan respetom ka dagiti dadakkel ta. Anyat ko nam, ulit naman. Anay ko! Di nakpagsawa ni Tikasta. Taawan amom. Batanak! Awanan kay tibain! Mamisan pa nga damangag ko ka. Saan la itong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan aya, apo. Anya ka diti di yung nagkinawatan. Awan, apo. Timanan pamilyak ti makagapo. Kasi ti sigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasaura. Kasta suda lang ti addaam muna. Inayayom ko man ni Aya. Mga nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasano ngayon saanan, apo? Nasaysaya at no ipadas mulat ta. Agsinublan kayo man kan saan, tinapatag impadas mo. Anyatam mo tayaw, amangan numaurnos pa'y ti relasyon nyo adwa. Anyater aramidam dito'y balay sami. Talaga ka di ademon kayat ti makisinublan kanyak. Saanan? Natalnan ti biyag ko. Awan ka ti maritnam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanan ti pananginsultoan ang agkukadakwada. Kasano ak nga ruda nita? Kas imbagakan ka itin. Nuda ta tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan? Masapol nga aklonan ta. Awan mo't nagbasulak kan ka. Husto ka. Awan basol mo kanya. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kuma tamaawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaudak pa lang dito ayan mo. Ay katuwa na pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnaad ichay. Dito'y kalangan ayan ko, at least, at daak akasarsaritam, no kasapulam ti kasarsarita. Agyaman ak nga rod pare. Kat, anya nga iti planom ita. Saan ako nga agawi di palay. Ang mga no diya makapagtepel, kat anya pa ti maaramid ko iti pamilyak. Kat ti trabaho mo ngay. Ang trabaho aklata ngam agnaida ko dito ayan mo. Makigudwa aklangan ti abang. Okay, sige, nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Kat, dagiti uniform mo ngay, di mo samat inala. Aday di balay. Rana agto ti mapan. No awan tao ichay, tenak alaan. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Kunak no adda ni Sami dito'y nanang. Ay, apay, sa di numanan tinapanan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid iti balay? Nagawid iti nagbreak da ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan nagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di namot ammo ti agpakada. Tapno ammumimot ko matipapapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minen ti respeto na day dya asami kada kami kag. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipakpakita yung nga ugalay. Imbes a suportaran nyo ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagtubot amo ti agpilay. Basol mi pa'y ita. Kasanawa din mo ti agpilay. Kat kas makitak mat,
May kare ni Aya nobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo maapabasulan nyo. No di da kayo matlaang. Makapasar na dya sa amin. Adda ka din ni Same, ijay balay ni Nanang. Awan, gamamok. Nagistorya da jay. Iso akas jay ti panagsasaon ni nanang itay. Aniya. Agam, mayatlat ta ti riknak lakay. Nagbalig iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Maagasan tumutlaang da ita. Pudno da ita. Kasla idi nag-break da kini Joan Ginura na tayo ni Same. Datayaw ti pinabasol na. Ang amidi nagbayag, nagawid mutlaang dito'y balay. Sa bagay. Pare, itay pa yung agri-ring ta cellphone mo. Bayam dita pare. Apay adi mo sungbatan. Asino ayat yung mauawag? Ni nanang. Anya? Sa anak kami na nagawid iti mano alawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan ti naramid da. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidakan ka pare. Nauna ka talaga pare. Amom da ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isuda din ang dadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tanusyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti aramiden da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo dito ay? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga min ti pakakumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na kapong. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kit de. Wan man apong. Saan ka mo't siguro ngagdardaras? Saan mat kat di? Kan may sa adamot motor ko. Awan. Ay kat, kumusta kayo umot iti ayan tigayam mo? Nasaya at lata apong. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kapay apong. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. No sa dino ti pagnanaadan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw. Iti ayat ti gayem na, tatang. Asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, Aniya. Kasaritam ni Nanang. Noan niya ti ibaga na, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan sana mabalin ti kastangar aramidan ti kamsat mau. Isu nga rod amapan nyo kitaan, tatang. Ibaga yung amin taagawid dito'y balay. Gapulang iti dayjay babae. Kastamat dan ti aramidan na? Awan nga raud. Apay, ni Aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ado pa'y mat dita. Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no adda bakante iti pagtrabtrabawam. Apay, ti sigo na pagtabtrabaho mo ngay pare. Plano nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Ada bakante? Ngam, jak mo no kayat mo ti trabaho ijay. Kaano nga adda ti busyo? Ada intun Lunes. Umay ka at makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustwak ti trabaho ijay. Ay, pare, datatang kananang mamutagi jay sumungad. Ne?
Anya ter aramiden da ditoy. Ay, ang mga nuumay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinagam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Ito'y lagayam ti ayan mao. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagaw-awid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa isungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo ditoy. Imay kami tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agawid. Nangibaga kada kayo, akayat ko ti agawid. Kalpasan ti naramid yo. Aramiden nga tani sami, ti kayat dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Respeto, ken panagtalab. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.